Matau te whalofa mwhatalo whatu sofa manumalo Yesu Keriso, me au le kalesia i whaponganga Samoa. Ili ngata i Samoa nea whapevo iso Stafford Kelope o mauma ili tautua, ma le au nanga ale EFKS TV. Ma lorso i whomnuia, ma lo foi le tauatai le nea so e meso tapo inga sa whengai mo tato watunu. Whapoponga tato por kalama le whawhinaunga, tupulanga talavou po le youth debate o nei tausanga. Lua se fulma le lua. Le sa e mai moa i vai aso utuana i le amatanga o le vaenga ale pulenga whangaloa. Ia e pena i le vai aso utuana. Le awhiapi nei, o le tālonga lona lua, ia o le pulu lava le ale pulenga whangaloa. Leo le atau sinio ai, leo talavou le EFKS sa wano sama mea. Sa wano sale tele, ia whapea fo i leo talavou le EFKS lona masama mea. Au talavou filifilia le na. Leo le atau sinio, tato au tuo le nea piafi, teknolosi, le lei, peleang. O lono winga e tali sa wano msale tele, ele lei. Au leo la tali ia lona msama mea. Ele o se mea ele lei, o lono winga, ele anga. Tato whawhinanga morsi da fia la tunu. O manatu, ma mafa ufonga o tupulanga talavu. Ele whape o lato manatu ia ona ole au tu, ma le tu ele lifa ia ila lato finau. Leo la ia tato whawhinanga o le afiafi le nei. Fia whailola lau whamsino, i taitunga ngā luenga mole ne afiafi, ama tamai lo tu tau na lo sao mai ai le sui lo fisa komisi o whainga palota, tamai tai a whawhitai, paolo tane pao, so mai ai ia male whaiang sinia, ia se tasi fu ololon si fia nei vaenga o whawhinaunga, le sunga ia mulipola mo se tuafoe, ia male sui o le alata, o ia foe o le lipule o le alata le EFKS TV, le sunga le whaiwheau, ia le efupule, lau le whamsino, la whengai male ngā luenga, ole ne afiafi, ole tūlangolango. Elo sao toai le EFKS sa wano msaltele. Apea ma le tūtite e, elo sao toai le utalavou alona masama mea i nei le atu whangaloa. Ia mnatu, ia le ala mai mo mail tātou atunu, ia la atu atu, ia tātou o talavou awale tātou mta upu mo le ne afiafi. Tai ole tua langolango, au talavou sa wano msaltele ia tūlai maia, whailolo o waa ia ma Fatino lo forsanga ne fiafi malenga falwalo. Mo na Silvi inga fa tsaile tua. O mo fai tato na ulia mai ne yasfo. Pa popo yasolo tato wola. A mesera nei tula. E fa talo fom fa fero ya tuai. Ya tala vo EFKS mo fai ona a fiere ne fiafi. Pa pito sama fa tsai sama fa talo fai sungai famsino. Ma le loa whawhiangai ngā mau latu whaletua. Ia le EFKS, o le utara o EFKS are nei a sa wanu. Le tu tamtau, ro alala tuai le tamaitai a Christina, o ia ma le soa le o Christine. Ai o le a whanga tonu loa le malama ma vili tonu le ifia maina e ala i le au tu o filfilia e whai eise whawhinaunga. O le au tū lai whapea, te konolosi le lei peleanga. Ma tō te langolango ina e le lei le te konolosi. Le ua tātou wawa ai le nei vai tau i le mawalunga o le whanga ina o le te konolosi. Ma o le te konolosi foi ua o lai tangata. E tolu ni mau au whanga ina e langolango ai le nei au tū. Mau mua. Au nanga whafo mai. Ua sirafia o mai tātou, le sa sau whaafia ko vitis fumare iwa i tonu tato tunu. Ai le ngata i leo. O lau langi atoa. O le te konlosi lava na whao ngai tangata e sa ili ai. Vai la au e patino i le wha mai. I le ngata lai ko viti e whaapea le. Misela le sa mawhati ai fo i tātou. I le tau sanga ruafe sfulvad. Sa mai tau ina ai le tele o le ola na mau. Ai peitai o le te konlosi lava na sosoani maalos. If so tai atu ai, ali ima tamai tai fo mai alo tatu atu nuu i atu nuu e mau. Warta le tau sa ili ina peo o waila au e fo ani nei mai. Maulu na lua. Se fele taimi. Na e whea ngai mawhawhita uri tau fō launga i si tau langa e le masani ai.
Ioi, ua tātou whea ngai malava mai e whawhita uli. Pea tātou si tia atu i se no whanga fau. Peo se malanga whapisinisi po se tawhaonga foi. O te kono losi whaona po nei e mawhai ai e oe o na fia i au tawhaonga e ala i sosoani i te oe e whōlau i so se mea. Ma le mau muli. Advantage of new technology in the workplace. I tū le leo te kono losi fōu i whalewhainga luenga. O lof sosoani i le atina e ina o te kono losi e whale leia si o manga o ngā luenga. Ma o langa o tangata i whalewhainga luenga. Tupe teu whawhainga luenga ina i te kono losi e tai ai le whamarisia o tangata whainga luenga. So i fua manuia ma o lunga le ngā singa ma le tuputupu wae mo pisinisi e tai mua i rona mai tama ina. E le tau fisiringia foi e pei ona mai tau ina i nei ona pou. Le te leo le sao ma vanoa le lei. O le whao ngā ina o le poto wha te kono los. A walfe au malnga luenga o le tala le lei. O mawhai ai ona ia ngā luenga tā lai ma le misiona mori mau a e kale sia e lau langi wha pia Samoa nei i ala ma whainga ese wha te kono los. Maua si ti ai fo i leo la o ina o tangata i le afionga pa ia le atua. O mau mai tus pa ia. I le evangelia a Luka, unta upe valu. Fai upe fitu wha ngata le valu. O lo fetala i ai Jesu e winga i tangata lulu saitu. E rei fatua o ia le fasara la wina i se ele patinu. A ua o i o langa uma. Ina ia o lama fua mai. O le sauta ua, o le te kono losi, ina ia o le tala lei fale uma. O e la talata whapea e o mamau. O e ngā wai whapea e o whatamala. O le whamoe moe, ina ia toa tele ni anganga whasao ina. Ina ua whalongo maola i le upo le atua. Of time love no. Pese mesi matipati, o le taitai a le au talavo le whakasasa wano, o lan porsanga ia se atu, au talavo le whakasa lona msama mea, tu le mea mo lau forsanga mwha ilolo o waa mo nea fiafi malengang whaaloalo. A whionga i whamasino, paia ma malo la le tui esi tala o lewa tamua taitai le tūlangolango. O au taitai o le mātou waenga tāwi te taurise, o le sui so ai o saua si osi, o le mātou tamuli o Spencer Lilo Maiava. Whafonga reo whia i manato le tūlangolango. E au tūla i e whailo manatu, a wāro mātou te au tū o whawhina wina. E whanua enga o whautu nai o manato te ai, mo mua, a whialo tā nganu male tamau ainga. Lua, a whialo la whale nganga. Tolu, le malu puipuia mea sina ainga nuu, whainga malu, male atunu. Wha, se lau pasene o tula whono tuspaia, wā a whia tele o no telefoni. Mo mua, a whialo tā nganu male tamau ainga. Wafia tele la tanga nu le lofi mal telefoni, TV, computer, maisi upenga of so tainga faten kolosi neon po. Aisea, wafia el tanga ngana. Leisa tai me faso ai ma tua ma fa nau. Tu faava for sua, surotonga, maisi. O le va ma tua ma fa nau. Tasi da valo afi fie le lofa tu no le tua. Peitai, o le mea wata tau iloa. Wali iua le vai usina, wata fea pulu i vai. O manunu le toa waufi, Vasilia sea. Lewa avesu inga ma internet lo matamatai ala mtupulanga. Maala use se ifana umela afuan tapena. Ima tua waso la tulumna imanuia. Afa eri yo imata le tamatani lana fea ngainga. Uo ia le vata puia. E ala le ngana faunga ina. O tu maanga wa sopwai. Ola ei wa vaia. Wale aise mamalu. Manato le lava sa onga no fala tom fa taune la ko computers po laptops. Ale sa ilim so soni malo. Poni fala putonga mai fafo. Ele au sia le tulanga fiside sia. Uve faisi tang tau nei machine. La avela fa mo ne machine.
Au la fatutu na i soifua maloloina. E ala le fausia le leo fale le ta ua se tulau lau po tō ia tea. E ui ai alo ma whanau, ma whai a onga yaso uma. A ola na wai whai tono sa ingo Samoa. O lona wing. O le ala whau papolisi vai ngā tupe whaalu rungo le pakete le ainga. Vai yaso uma ma yaso taitasi. Ai sea, whataita inga. E sere tupe whata webcast pao e o la TV. E sere tupe tongele pile le wifi e matamatai. E sere tupe whata wirecard. E whai ai teira. E o la ele Facebook. La avela le wha mo ia tūlanga. E a tau singo ta mamatina matu tonu a inga manu. E ale suka ma le kofe ya sunga. E ale la nisi le tama ma le teine le aonga. Ta alofa. Ua le tau aia maafutanga whakikiti whasamoa tau no ai tau lea ma toi ina. O le fasili. E se hawa tamu whai ai le malo. E mo mono ta alonga whawhiwhianga whasamoa tonu te wila. Tuto atasi. Ai se hawa toi whamarsiaira o ino le ngana Samoa i tonu a onga mai universite. O le tali. Tau au na mo watu la ta nganu. Wala ta nganu. Lua. Wa fia le ola whale nganga. Lele wa solo ma de maltu la fono tawala mai le interneti ma Facebook. Me fa san sa sa tamait. Olo manatu. To afte na ia tus pa ia tal le ma na natu. Ola le tusi. A wa o tamai tusa mo nala. A o no matua pe yo. O te le to te ese ai lava. Tolu. Le malu pui puia. Me sina a inga nuu e kalesia ma le whainga malo. O tele na mamulu me sina a inga nuu. Ma le atu nuu. Ono le televavi o le telefonu. Tele kolosi. Wele ngō fia lisi a inga le ngafa mauni o suafo lisi a inga. O tupu ai le whitangai. Tupu ai le whimisa. Wa vera tele kolosi ma le ata mai o tato iai nei ma le laulang. Ma me o suia ia tangata. Ia whalu penga o tā ua. Tele ele whamusinonga i mulinu. Wha. Se lau pasena o tulafono tuspaia. So lia tulafono. So lia tele kolosi. E so te lua se fulu, o lo ta ua tu la fono le tua. Awa ne fai mo eni tu ese yo lumba. Le ale meloe, ta tau umaya iwa tua te fonu. Awa ne fai mo eni tu pua wata, beta ifo. Se fa tu se meo le langi nunga. O listangata, a ifo a te fonu lima leo no tula. E ifo a ya, a ele fai sa talo le tua na ono le lima i tula. Awa te mo lima belo. Awa te mana o le avale lua te tua. Le ale meloe, belo li si fine li si tane. Belo li sitane li si ava, o le se nofo me i ala meli tolo, le si da iau tafa. Manuia fionga i whaamsino, whaaftai. Aswat pati. Ia o tamu whainga na sui lava i o le whakasa lona masama mea. E tusa o le tatu au tu o le ne fiaf. Ia se atuia, sa wano, ia i le whaingo fiel tūlanga o e tatu whaafinaunga, molo amno. E muona fatalo fatu i famsingo. Au le manatu mo le manatu mo pole point 1 wa o mai lang in makoiku. O le mercado marketing pole markeki. O le asa nga o le fatin kolosi i mercado market. O tangata i neon po wala tofa nga ina ya ten kolosi. E whai ei la tau maketi, o ma whai ei ona whaingo fie, ne whainga o mea tau maketi. O ma whai ona e alu runga le internet, e wha lawi loa ia, o loa whai e. Ma whai whai onga i loa e ia kanka whaingo fie ia oenga, e ma wainga le mea le po se o loa le fia whakau waka. So, o ma whai fo ionga e au sa o lunga internet, whaalawi loa i o loa, e le leinga e silip ma whaingo fie i ake oe. Ma whapea lai ke e manga oi kakaya i mere ke me. Le ke la koe whaalawi loa. E mwhaionga contact a koe ia oi lunga le internet. Mwhainga maua, whaingo fie, whinga maua oi. E kangakare mga o mia ia mere ke are whakau.
o lau point longa lua, o le cost efficiency, po le whātaungo fia ina o loa. Se tasi nei o sini au tū e tau whātingkolosi. Ua fia ai whātaungo fia ina o loa, pe siri atu mo tangata. O le mea leo. Ua tātou wa ai ai le tau tele po le cost efficiency through technology. Ua mawhai ona compete lesi pisingisi ma lesi pisingisi. I mea kau o loa, ia mawhai fo inga ngā laku kāngkarea le laku le fia mawhai unga ia whitwhidinga po le ase po waide pisingisi lai kau ngō fia ngā uloa. Ia mawhai anga whai lunga le technology, whai ngō fia ngā loa ia le mea kau technology gaming eik. Malo u point munmuli, learning techniques, o le better learning techniques. Ua mawhai ona whaleia tō mai wha leawa onga, ma tū whatasia me tutia wha sainis. E mawhai ona wha maalosi ai I whanau a onga. Ua tele pokalame ua mawhai ona whalauiloa ina, so soani e tamaitia onga, ma lautou a onga. O se whatita inga whaingo fie, ua mawhai ona whao ngā e whanau, mea whanau, mawhai ona whao ngā e whanau ia laptops, computers, whao ngā e o e runga na internet, e mawhai e unga lako su e ai, whaingo fie e lako, ngā maua le mea le fia mga umia e mea ka ua onga. Ua gaming e loa, o mawhainga provide e a onga ia, po kalame lunga na internet, whao ngā e kamikia onga, whaingo fie inga, whaila ko mea onga. Pēra o le Moodles, le whao ngā le NUS, ia lau whao ngā fo ia e sia onga. Ia, se mau o le kau pupu ngā I ngiku. Ia se masapat pati. E le ngase whangaloa I foi market online. I foi mamea tau technology I nei whangaloa. Tā ua le nao nepo kalame. Sua tia I luna. Nisi o finangalo o levo na nā tia. Tupulanga talabou. Ia se atuia suilo na lua. Le au talabou alona sa mea. Ia sumaya mo lau fursanga. Whaftai mo lava noa. O te matua whaalua ina, whaatolu ina, whaawha ina, le matua te tei, I le leanga o le whaatikonolosi. O na mafua anga nei, e tolu au manatu SS, no vai ina, mua, climate change, po o le swing o le tau. Hona lua, rise of general issues in our country. O whawhita auli whaatupula ia I tu tonu o seo tātua atunu. Male lon tonu. Mental abuse lead to physical. O whawhita auli tonu o mawhauwhau se I tulo. Talu ai le teknolosi. Climate change. O na mafuanga nei. Po o swinga le tau. O swinga ma ale le tau. O kasa o ona. E pei o le HFC, hydrofluorocarbon. Ua pū ai le o soni, po ua maasai le afu o le o soni. Ua suia ai le matuave vela o le tau. Ona o le ave malolosi le la. Ua sua vai ai sa te tele. Tafe atu le sami. Ma ua si mo lunga ai le sua sami. High level sea rise. O le meo tupu. Ua whaine ai tatu whatuanga I le vela o le la. Mango ai la au, mauango fie le afi. Ai meise whemalanga inga I lunga o lau le ele, inga luenga mao onga. Wale a whaina foi tato ngā taifale. Ai meise whaasao o nuu taitas. Pei foi tau tanga I whangaloa tato taringaru. O le ata usanga mawhai, ai se a, si I lunga le swing o le sami, le moa lunga le sami, o le swing o le tau. O le papolenga, ua se lima I se fulu tausanga. O le a whapea o na maangoto, ua lilo, tatou atunuu la ita le Pasifika. Ai mese se o tatou atunuu o Samoa.
O le fesiri, o whea mea maafua mai ni kasa ona, o le hydro flower garden, mai isi mau kasa. Mua. O le ata mai wha teknolosi. Fausia ina i ta avale, o wa atitere. Wha peana mai i asu, o kasa ona nei, o whale ngau si mea. O loa, whale o loa ngau si mea, ngau si i ta avale, masini tere. Teknolosi, ma le poto le ata mai. Wha peana fausia ina i mea, o wa ngalo mea tupu i to atu. O moa ni kasa ona wa awhia ai tatou, soifua malolo ino. Te tatou mea mna tunu lua. Rise of general issues in our country. Whawhita auli whaatuputupula i tonu se o tātou atu no. Mua, au penga maalosi. Ale au whaatupu whalavilavi. Tūlei Eisa, tūlei Mariana. Ai meisi, i o tawhai ngata. Ole le telefoni. Ole le telefoni. Moa si le fia. Whamaile kamisina o leo. Olo i aile teimini nei. Ina ua maa hea se ratu o sfainga i whato ia. Sa whapea na lātou mau ai telefoni o tupe o au penga whasaina i lātou sfainga. Au lātou au penga tā ua lavalia. E so tai ai. O le telefoni. Ese le leanga le telefoni. Rona lua. Ele o mawhai o na tau fia ata matanga i le telefoni se i turou. Easy access to unwanted scenes. Ese le whainga tā o nei vai tau i le televave so ta inga wha atir konosi. Whamai e longu ai inga. Mawa pēna sau noa whaile le tūlango langu. Pengo fia nawa airu na marketi. E easy to see ma whaatau i lato o loa. Olve sidi, o se teimi umi. Le ai. O le ai titi le teimi e whao ngā e sue e ia mea. O le a tele le teimi. E matamata ia te le anga ma le talwhea ngai. Pēna tau sira fia. Mara se fia fa mau ninga lo fiso sulfa inga mtanga luenga leo. Ele mfaya no tau fia talianga nei ilunga le teknolosi. Ma lona tolu foi. Fa tupla ia le maitanga fa na utene la iti. O le ai se tupe. Posta ma ainga e tau si eita maiti. Toe fa popo atu ai. Le mau fala vilave o le afea ngai matua. O le kale sia nu uma inga. O isi mafu anga le na. O le afea misa i euru ngā li. Ai mesi matua. Mala manatu muri. Mental abuse lead to physical o afianga al mafau. Sa fa pena matou sisi ni ai le official mtanga luenga le MOH so fo malo ino ono super seni o fa nau sambo wa afian mafau. Ai se a ole teknolosi. Ole malosi teknolosi. Wa pena addicted ma alu attention e tamaititi. Malo follow lava 5 tai. Masmat pati. Ia ele whaingo whia tūlanga o e tātou whawhinaunga. Ia e maise o whina ngalo whaalia tupulanga o le atu whangaloa. Ia e ala e tātou mtaupu teknolosi le lei peleanga. Sa wano, ia sumaia le suilon tolu. Whailo lo whina ngalo whailo forsanga o le whiawhi malanganga whaaloaro. O te te whatalo whatu le nei tūla le awhiawhi. Ai o e tolu ni mau tu wa ofifilia e langolango ina ilo mātou langolango ina o le autu e le lei le teknolosi. I have 3 points to support our topic, which is technology is good. Education, tūlanga tawa o ina, communication, whesota inga, in times of disasters, i taimi o whalavelave tupu whafuasei. Education. E le te pose lilo le tūlanga panga atia sa e Samoa i le COVID-19. Nei ua i lava ina lockdown ai Samoa ma le o i tamaiti le aonga. O le teknolosi sa fisosoani tele i tamaiti i le lato wola o auina au no nofo ai a inga. I le primary school level sa whanga ina le teknolosi ala le televise i le porokalame a le TV tasi tulou le mamalo le ofisa le TV tolu. Le pokalame le TV tasi o le la oso o ngā fau. Sa o au ina ai tamaiti le aso ma le aso. In college, technology is used for IAs and research, even assignments. Most especially to the year 12 and year 13 students. Even finding difficult meanings for difficult words
especially in STEM or the scientific subject. I le tiulanga le university, there is a technology program called Moodle. O lo whanga ina le university le taimi nei, o le pokalame le asaf soani tele le pangati ayu le tiulanga sa ye whana wa onga i le lockdown wa tuana ia tunei. Sa mawhai lava o na whai ala te oa o onga, pei lava o lo o onga i le, pei lava o lo o mai le a onga, a lo o onga mai la te o a ingo. O lo o maulo na lua communication. Ia so la sa whaonga tusi po letters e la whailau fe autis tusi e yo wo mau a inga ia tunu mamau. Taimi nei, wana ale o omi lava le numera telefoni vili tali mai, mawala sa soani. Ma fuaisia ono le technology. O wo mau pa anga mau a inga ia tunu mamau sa auto sanga e te leo te wa ai. Taimi nei, lo le app e whaonga ina o le app o ta o le messenger e le video call o mwhai ona e autilo po e te tanga ai o wo mau a inga o lewa ona tau le te mafutai. And my final point, times of disasters. O le teknolosia lo whanga ina ele au wa ai tau, la tau te ilo ai le tūlanga o ye le tau, po la talata mai ni a wha, pele ai. A teknolosi foi o lo whanga ina, e wawe mau ai ia fisota inga, matangata o a inga, e ala le ino foanga sanga le mu pe a, o e taime tupu ai whala wela whafua se i, pei o le tsunami. Se mauma le tusi pa ia, o lo mawale le tusi a Roma, se fulus fulima. A matanga nga luenga tatou tua a, whaiwhi auma la tau whaletua i aso la, sa tau sa vali, sa fo lau fo i le vasa. A le taimi nei, ua so ole la langi a teo le technology, ua mawhai ai, ua mawhai ona tina aina, le tūlanga o le tala ina o le tala le lei, e le ngata i Samoa nei, a ratunu mamau. Ma loo whaaloa lava, whatai. E se pati, ia, e leo whaatafa fo ia sa wano e lango e le lei teknolosi, lona amsa mea, ia ua vai atu o lewa no li mai lau tau sui muli, su mai a mo lau porsanga. O te tue whaatalofa atu i tunga whamsino ma leo fia. Whapea le i tūlangalango. O le fesili, e tofu telefoni uma a inga o Samoa, e tofu tupe uma whaatau le card e whai le video kololo e tā ua. Whawhele wa aitau, whawhele tangi se ale se, tangi le mantulu ia, tangi le senga. Puhiti matau le pusi, pula poa matau le pusi. Le ala ea mea, whao ngā iai. Mea leo se laupa sene o te le langalanga ina il au tū. E ala le points nei e tolu. Mua, wa pule le ola tupulanga. Committing suicide. Lua, a fianga toi fua malolo ina. Or health issues. Malelona tolu, wa a fia lo taimita wa malo ainga, no maleka lesia. The quality time of your family, village and religion. Fasalawan newspaper Samoa observers from Talanga fui avai lili iken gaio. Le comestindo le lua afe was full of apia mai. O le mafuanga o tu o si tia le pule le olo tupulanga. Ono whanga ino telefoni. O se fesia senga foi satu lai mai le vai sa vai. Sa la valum sa le longa. Mai wai lava ina sunuina fale. Ma poloka awala maonga. E mafua mai ona wa fasa lawi upenga tfailangi. Beve singa ma upu ile tala fenga e tinga ile loto. O le si tia ofetsusia inga TikTok ma Instagram. Ua fusuai mai wai na pule le samai tisilo na ola. Wa tele uputa ufai mai tangata yati oi. Ilunga upenga tfailang e te lefia whaalongo ai. Wa e maasi yasi ai. La me tupu wa e pule lo wola le ai se maua i sau fo o nei whapita auli. Mai lunga upenga tfailang e o yatalo e matamata ai. Wa le ai se fo. Lona lua o a fianga o lo soifua ma lolo ina.
O whamauni am tanga luenga soifua maloloina. Le si tia o tangata maliu. I le tino puta, mai fatu, ma fial ma fau. Ona wale tolengi, e wa luas fulfai tu lai lunga telefoni. So le, su ngai. Ele aisa tau al telefoni, le aisa tau al teknolosi. Se lau pasena lau tali lea. Wa alu ai lava lau taimi. Ele whainga lau telefoni. Ai le sefe nai tu la. E tale te tolengi. Tu o telefoni lau talinga. O lai mea tupu. Tu le earbuds, tu le earphones, headphones. E mea ko al whaipe. O lau pātua. E malo lava lau tua, malo tua ua. Mata TV. Luas fu whai tu la. Whalongo ingel. Whagea koe ka oko. O lesi vanga tau o mata. Wa mata o na leanga lau wa ai. Pe wa blurry. O na wa le talawhia ngai ato e mata ai. O le malama mai. O le mo lia telefoni. Leo whaapea iau lau pula mala o fonga. Ma lonsolu. Wa afia lau taimi mal nuu e ka lesia malau a inga. Wa te lela fianga mafsanga i tonu a inga. Nuu male ka lesia. O na telefoni. Launga mai lavas whaiwhea au lungal pula alo omi lau telefoni. Launga mai lavas whaiwhea au ngasa alo omi lau telefoni. O lalo mea na mata. O le situ sao na. Le aise au ngā wālu e lo taimi. Being distracted. O whaalu e lo taimi. O e atua e lo telefoni e le whai tau lo te spa i el mau le whamai whiwhiau. Wha o ngā te tau lo taimi ma lo a inga. Whai sau ni ngā lo tu tai au ma la fiafi. Ai lo omi lo telefoni. Tala noa mai lava mātua e whautuanga. Ai alo omi pia lo telefoni. Pasi ane la wala, pasi ane la tāwale ma la wala. Lo whai TikTok al tintiti a onga. Ma whai e lan TikTok, ma whai an telefoni. Le alu fo ile isi matai fon tanga nuu. Ila songa fua para sonai. Wa alu le po atoa video call ma le fino le sinu. So le, e leo sau mea. Le wa whai e lava la oe whainga le po ila o video call. Malau phone call. Ai lo sa me wa vesi ai inga. Me fa tu eta ua lava fa sa wa lo taimi me lo inga. Ave ese telefoni, laptops, every platforms on the computer. Delete it. Now. Malo fa lo lava fa tai. Let's pat. Ia e tau nu ai le ngana tamaiti. E le ngase le uso le o. Ai o le nganga whaaftai il company RCEP, Official Commission whainga pālota, Samoana Rental, a pele langolango ntanga luengo soifua maloloina il vaenga o whaatau eino sua susu, ma le Grace Hair Salon. Nei e tātou paanga ia leo mo whaio na suatia le tele o le neita mau a inga. Lea sa nofo ma le atu whangaloa iona tupulang talabo, whaafonga mai moa i Samoa. Ia se atuia tai o le tūlangolango, ia au tele mai au tō manatu mwhai o mai lau tō forsanga mo le Lau te ringa le nei o matou point taitas, sa matou whanga ina a walangolango ina e le leite kon los. Mai matou point kai kasi ang whaonga. O matou se lau pasene e langolango ina malmalosi e le leite kon los. A walava a wa onga tamaiti. Le ana sila fia o mai tātou, ua o lava i tonu o a inga. O le te kon losi lava anu soani man maa losi a wale o ina tamaiti. I vai taimi o lockdown. Le sila fia o mai tātou. O lo whafisa o tai atu le i le si au so a tangata. A me se lava o tato a inga o lo overseas. Le sa tā ua, whaunga ina ile messenger. Matua ilang lango ina malmalo si whapea ele lei. Ma ua sao ato toa. Ilang lango ina malmalo si wa ato toa. O te kon losi wa whawhaingo fia ina. Mo tātou i nei ona pou. A wā lava le nofisira fia o le isi tangata. A me se lava a inga ia wa leva lava ona whai malanga. E se whai le taimi. Se whai le taimi i mea tau tupe. I le nei vai tau wa iai whainga fau e ala lea i le
whaliwina, e ala le banking o tātou tupe, whawhengofia ai le talaina, pēa o le taime o le awhaisi whātau, sila fia o mai tātou, e te aluatu malau cash, taulangalanga mai lau tanga. Al taimil nei, whai lawa lau whātau, e aluatu tu sao lau card, i lumar casia. Ia, pauleo se lau te lenga na. Tam whai ai lau nei tangata, taimil over no. Ia mai sepatpati mo le au talavou o sawano le ua whamai a mai lantou tamu whainga ia mo le au tu o le nea fiafi se atuia lo nam sa mea mo la autou au te linga whamulmol. Wo mātou whaongai na mai le yoane mo mua mtau pu mo mua whai pu mo mua tau whai ai o mātou manatu tatou o ia i le tua papea o le tua o le upu o ia o le upu masai la mtanga le upu to tele tangata ua apa telefoni mai supenga e peo TV mais ai ua ngalo le tua ua ngalo ai te tau o tatou wha moi moi le tua o ia o le upu o ia o le ola ma o ia tatou te wha moi moi ai ua apa le tupulanga telefoni wha ali ai manatu wha ali ai o latou wha fita auli ua le apa le whai whiau ua le apa i mātua ua le apa i le tua o le yoane mo mua whe mua o lo manino ai e le ai saisi au penga tātou te whasoa ai masa ili manu ai ua na o le upu le ai ni whamtalanga tusia tātou te apa ai ua na o le upu o le tua le ai lava saisi au penga e mau ai le tali o tātou whawhita auli ua na o le upu o le tua e le isi si upa e siri atu nai lo le tusi paia o le atua lava lea o upu umalo tātou whaitai wai telefoni e le mo e mere pesa sau mo lia le alanga i nelala o le a ua tatala ua matala ua male pelepe le sotanga la sotanga lea sotanga il va matua ma whanau sotanga il tama malana whengainga so tanga le fai au ma le kalisia so tanga pule mbalo ali fai pule matangata le nu so tanga tai o tatu atunu male atunu so tanga tai malu tele lalang afio ngai famsino le paia wasau watu la fengalo paia le tua la inga sala vio la inga paia sao tau fa fonga se upo se ngana wala loa malu ave fale tau fingalo matua atu na i mātou le whanau. O le tamu whai lava ina ia manino malama le mātou vai. Nei motu ngā awha, motu ngā langono. Whamautu ina ai ro mātou te. Le au tūtu ina mai e whai wha whinaunga. Anuia lo mātou soa tau whinau. Le lofa maranga leo le tua. So i fua mai amanuia. Mahalofa aftai. I le forsanga ia malao telenga e pe ona sauno e le tai o lau talavou walona ma sama mea. Leo la se atu lau famsino, ia mai aso tau fina ngalo ato no e taua, mati ma popo wai le tamwhai o talavou na lua. Mo le isi la sanga o tātou whawhinaunga ma le ngang whaloalo lau famsino. Whaftai mo le manoa. Mo le se tātou round, whaafunga le leilava ini tu e toi whaale leia ai la tātou whawhinaunga a wāolo o sila mio Samoa male laro langi a toa. So le alaua o nisi nei o i tu a whaapeto tu la e mai tau lia la i titi o le taimi o tai. Le whai eile a e peila a alu le taimi le introduction. Tu ua tātou me fo ie o te mua ia maa whatalofa lava le alaua umilo le saunoanga le tai ia sauano. Wo file introduction, I want to introduce here. But why here? I will introduce my langa second and third speaker. But for time I will tam fight. Le tulo na lua o le delivery. Po o lo tu inatu o le fe au. E ala ona foi ona fe toto wa i le tu inatu o le fe au. Again, le is confidence. Le is toa. Ai ala na leise confidence leise toa. Ona ele I lava ta
pena. Trust me. A whai e tausanga atoa, e whai mea o ngal tamaititi sauni suenga. E se laval tula e mail tamaititi na, nai lo le fato a hao nei, a o tai au suenga. Ia e loa le se senga, wha pena fo le tatou tapenanga. E le mawhailan tatou wha pa o le leanga o lo o sila mio le lalangi. Wha pea, ui, ai se whai aku fo i seisi. Ni sinau tu, lona, tau whanau no la tite le saunoanga speaker lona lua. O ka se lana amatanga mai, o te matua te e le leanga o le wha teknolosi. Peo la walango lango i o. Ona fo i e le o toa. Ai se manue wha apea mai. O te matua i lango lango ina le leanga o le wha teknolosi. Le si wa ili tatou ngangana. E lua tatou speakers i wha mai. O le wha teno kolosi. Ia, o le upo no. Ai wha teko no losi. Mana ia wha aftai lona i gestures. Ia tātou tanga. Tai loa tua lea, whai mai tanga e whetau i le lei. Mai maupe ana tātou whapena mai foi sa wano, ia lau point muli. Tātou sources. O le tāua ia. A whai wako quote mai le por kalama le ngasau TV1, whatita inga pol TV2, TV3, po Samoa Observer, whatita inga Samoa Observer. Quote my date, o le asol observer, le page number, o le issue number. E mauti tali tonu wai, io e lena whailonga ruenga. Nai lor whai mai, o lo ta ua Samoa Observer, e observer aso uma. Mauti le lopo whela le observer. Ai o le afo ile po le TV fia lena sa o le whasalonga o le ama. O ile host. Ina ia matua i wha amautu, wha amausali. Ia sources ia tu te amai overall whaaftai tele lava. Te langono le teimi mo nei ai tolo pulo wao se whamasino i le tautau mwhainga. Mautino le tutu sao mai i leisi lona lua, leisi round lona lua. I tūna a mata tua nei a watu nelu tala e le whapela e li mai ku la i le po e kasi le ai. Li awhai tu la i le po umata i tasi. A mata lau research. E o le aso e pu e aima presentai o ma wa el tatu tule mai i a whaftai. Whaftai, wa sau no atu ia tasi usua amsino a fo ini vaenga i toi wharelea. E nei vaenga ma so lava sui whamasino e nei vaenga ia manai ale vaenga te ono le afianga o le anga nuu mal ngana ma vaenga whapena e wa le tau atangia le me fole le pailinko tu fatasi le ngana Samoa ma le ngana palang o le si me tupu le mel na a fa Samoa e pe wale marmalama a nanu fu wale marmalama fu o le si afianga na tonu o se lui fo i mo tatou mana ia le avoid le pailinko ai sa ili wa le si vaenga na le susuenga o le sa ili o le Samoa e mafaina fa matala mai foi le au no mal fa ngai no le kupala i so manatu na wa ai mana ia le tau point na o le tau manatu na o le wa afia ia nai vaenga na o le mana ia le mata upule na mel vaenga le o tu fa pisinisi o le fa teknolosi a si ona pona e ua maua le mea foi le o tātou i Samoa nei le o tangia ele mea na ua e ana whaistau tō suenga o Amerika ma Asia ma Europa o tele pasene o le autala vou ua ofi le whapisinisi ona o le wha teknolosi le nta ua le suilona lua whaingofia na maua le awala e whai ele pisinisi ona o le teknolosi ana saula le mea ngā kupu i Kongo Samoa te langona o se me mana ia malo selfie na ua le vaenga le si ona pona e pe wana tau whai mai o le temi nei le teknolosi a Samoa o le whaonga e whaaleanga i le stangata e le whaonga e whai se pisinisi pe o mea e tutupu i o le whaonga e whai e misanga o tala
felafo ai ai tala pu elesi le ata lesi ai tu ilunga e pe o le tuna le fa nga le te mil nei tato so manga sa monde e so ani e malo se le to finau le fa teknolosi ona nai vaenga na ole si vaenga ole lenta o le pokala mel tasile ya onga mata TV lual tayau e mai foi pokala me onga tamiti ai makamata TV luana mai foi pokala me tamiti mana ia pena fai mai se ule lopo le alfa Samoina mana ia mai se definition ole technology e ma fai nga specific le meto se su ea wa le technology e lo ke le ya huile ai mana ia pena mai se fa winga ina yo na fai le na mo se awala se tasi hole le ka i mai manatu ma lo se lo finau yo na vatu foi le na issue foi na me tu pulta to si manga lango le si vai nga no tutulia pe mo mai se sile le foi le tala fa sol pitol nei me pe na fa fena li ai mai le nei me technology wa pe ya ila u matau na mafu mele i faingo taua so le vaenga ne tala no atu le vaenga aule i le vaenga aula yo fe aluna i los fa inga mena ia lewa o fau lewa tele ia lewo o mai le ile tulanga o tangata fa nga i se awala so soani tangata ne vai ta o le si vaenga ta ua suinga ta ua vaenga le telo suinga le telo suinga ai mana ia foi pana to fai mai po le mea le teknolosi le sui po le mea le tangata le sui wa mfaina sui teknolosi ai aku mau ar kangaka e fiu ar ke teknolosi e sa sui tangata ai tu mau ar tangata ilona sila fia malon fa tuanga malona vaenga le ia tu sa mana ia mo utou le tu langolango po le tangata le sui wa sui tangata wa pe wa muli tangata teknolosi le me tauna fua le tangata le fa nga ino le teknolosi vaenga fa pena le si me mana ia ole lotu anto atu to te facility vilua ona por kala me sili le ona mata ina tangata ole lotu le ono le tae le lot ole se fulu lua ile odi ma le ono le fiafi le si le tu na malo se to fi na le le technology ona ole tal le tato wa inga ya tunu e mamau wa live stream mal tato lotu e matua isili na mata mai wo i suria wo i siamani mata mai e tangata se tato ile lotu le tae le ono o le sfulu lua ma le lotu le fiafi nai vaenga na fa tele mo ta penanga le yaso fa ya tu au tala vo ta penanga ila to uma salango lango fa ila ufainga luenga lango sua ya tarsia ia o ngai ko ile fa wai tato tupulanga tala vo tele ava enga le nei me e te lo ai me o lo tupu a fi tato e mo ai foi nisi so soania o sa ilinga o lea mea na i mea onga mai fa pena ia mo le sita penanga ia nai fa pula na a tonu e onga ia mo le tapenanga o le sifi na ngo mo ai manuia le tato o talvo ya malo le on sai ya malo fo ile mo manat fali ne afi au talvo sawano ia ngata le lo nam sama mea ya nawa sauno atu ia usa famasino e le tulanga o tato fa na wa inga le ne afi ya fa malo atu manatu safa alia. I was really interested in this topic ono le tulanga fo ile le age le tato we are in the technological age we are so no le afionga le fa fianga inga wa mai atu le age le stone age wa mai atu le industrial age le age la le wa tato ia le vai ta o tu ia fa technology sa mana ia level fa longo I will just make a general comments from le mole le tulanga le tato fa fina wa inga pe na sa no atu muli pola le tulanga le delivery I know public speaking is not for everybody. Le tato umai mawale to fa se la unga pe tala ilu montangata ya mai se la yo le titi lo atu tato me poeta but afa pe to te sawa tu lesi round ma sesi tapenanga try rehearsing it with your fa
with your pastor or senior members or to out lavo e mafaina avela to audience if so swani forever to le feedback I me e tau ona falele ina ia to mai ia wa okay ma ia ile confidence e tau talai mo le tule fa vetai le tu te ele ia lona ma sama me na le sama email I titi lava when you the first speaker and the second speaker spoke Olua leo drew us in by titilo atu ia lai te fa pe la lo lai fai tau so your voice drew us in but when we looked you weren't looking at us o le sa titilo I le tato pepa ia o lesi tulanga ia o general statements ia na fai tato especially with Sawano le tulanga lango mana ia le tele yo issues tato piki nga sosoangi e alanga tata waile le ma le sosoaninga technology. However, those were general statements. I was looking for supporting evidences aside from the pandemic. Malitulanga fo ilea ole ofsutainga ma me fa pena. Ya ole sivaenga. It's really good to note leko attention to issues in mafua mai ile technology. And I really appreciate that. Atonwe e yese time e trigger ipe warrant I say official study into the impact of technology, but I really appreciate the fact that you pay attention, and that's really good. Continue to pay attention. Ma ya vea foi o tau leo ma tulanga fa pene. Ia mamoli atoi foi le fe au male ia lato ita yulu ma tato malo. Se titilo ia fa ese tato suenga. Ia afianga ole ya yo technology terminate tato le age level tato ia. Ia male siva enga ia o te lole na potele le sui o lona le Ministry of Health. Le ripotile fa pe ma fu me telefoni tino putsa mai si uma mai. Ya wa la newa uno fo ma fa te la tulo vili lo siva nga si amaya le report si ya faita. Tulanga fa pe na faita te I lava on we don't want to quote or reference anything ele o yai. It's not existence. Ya pauna o nai sosoninga ai malo mana ya lava ya tapinanga mama natu nei afiafi. Se mese pati mo le lau Faamisino. Ia molilanga whaafitai tele lama. Ia ile finangalo whaalio le lau Faamisino a tonu e tāua. Ia e toi pōpō ai le taun whai mai o Sawano. Ia me se foi o lona masama mea mo le isi la sanga o le tātou whaafinaunga. Pilama on pai atu Samoa. O manatu whaalio tupulanga ile nei a fiafi. E le o lātou finangalo le olo iai le taimi le nei. Ai ona ole au tu ma le tu le finau mai ai. Tāua fo le na e le o manatu fo na le por kalami. Manatu lava yo tupulanga talabo. Ai a tonu e tāua. Mau ai se fe au tāua, mo moli mai se fe au le ngata mo tupulanga talabo. Ai fa per fa funganga sa mo e so se tafa. Ai mai se lava im tau fa pene yo lo o ia le loto I fali. Ia malo iai le nei vai tau. Moli le ngang fa aftai tele lama. Au talavou na lua le ngatele au talavou wa Sawano fa pe foi lona msama mea fa aftai sungai fa fengainga mfatua tai lau ma le nofo au talavou mo le tapenanga matango fie fa fonga tupulanga msamo antoa ile fe au mo molio le ne fiafi ele o le malo ele o le faiina au le tau le ne fa mo le ngata o failo to sao au fa fonga foi niso tupulanga talavou manatu anoa sao to no nofo mo to I nei le atu fangaloa. Moli ai foi le ngang whaaftei tele lau Faamisino, ia moli ngā luenga whita. Moli foi le ngang whaaftei tele toi whaupopo ia tātou sponsors, pe na iei le company yanga le leia le SAP, o le official commission whai ngā pālota, ma le Samoa Rental. Ma pe foi le lango mai un tanga luenga o soifua maloloina le vaenga o whaataua ino o sua suso tina, ia ma le Crazy Hair Salon, o nei a tātou paanga le leia, un whai o na lango ina le nei whaamoe moe whaafonga Samoa ma mai moa. Finangalo whaalia o tupulanga talabou. Natu, ia o le taunu unga le nei o whaafinaunga. I le bao au talabou a Sawano, whaapela au talabou o lona masama mea. Le tūlango langon, finau maila au talabou le whakasai Sawano, tongi nato maua, wha se lau, se fulu, wha, tasi, o. Au talabou te te, au talabou le whakasai lona masama mea, tongi na lato maua, wha se lau, balu se fulu, fa, balu, ia. Maleo mata watu, ia, ole manu malola utalvo wale whakasa, lona msamoe, pe ona sau no Faamisino, ele o tau unga lea, le ele se tatou round, ta pena lelei, to e poupou lelei, mea sa whale tonu wale so,
toe mati mo le isi lasanga tatou wa ngai atu le lumanai ma le faagasologa lenei pokalame faafetaila mai moaga Samoa le ngata Samoa nei faape foi so staff o kalope a fai o sala sa matou ngangana faape foi laulau faamasino ma le nofa au talavou matou lava oni auauna e faatauva matu atu ina le tuu i lau tautofā magalo iso matou se magalo le tautua ma le auaunaga a le fakasa TV tatou toe failoaʻi le Samoa moa mo temu nei luia lenei afiafi tofasoipua run out when things don't go to plan. I kinda lose my mind. I hope it's real. Ja, ai is falai mamoe ngangi. Ja,